Sad šta je znao Orban i šta je mogao Orban ne znam, ali se vrlo kultivisano ponašao. Ne znamo mi šta se sprema, ali ne čuvamo svoje. Nemanje konstitucije i nemanje pameti i diplomatičnosti može samo da nas košta. Počeo sam da istražujem krunisanje Čaperina 1904. Petra I. Karađorđevića. I zaprepastio sam se. Dobar dan, poštovani gledalci, velikom hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Ponovo je sa nama dragi gost, gospodin Milan Paroški, doktor političkih nauka. Gospodine Paroški, poštovanje i mnogo mi je drago što se ponovo vidimo, što ćemo ponovo pričati na različite teme. I tebi poštovanje, trudiš se, dosta često sarađujemo. Što se tiče ovih aktualnih dešavanja, što se tiče ovih izbora u Mađarskoj, kako objašnjavate pad Viktora Orbana i da li će se to negativno odraziti na Srbiju u smislu da li Habsburzi imaju pretenzije ka našim teritorijama? Pa naravno da imaju, ali to ne bi trebalo da nas pogađa ako smo mi ozbiljni. Habsburzi i Mađari nikad nisu imali saglasnost. Sve dok Sisi, carica, nije napravila Austro-Ugarsku nagodbu, odnosno nagodbu sa Ugrima, to je 1863. A sve se to razišlo 18. godine. A mi smo imali saglasnost sa Habsburzima. Mislim na Race, na Srbe, Rašan. U dve turske opsade Beča Rašani su presudili i odbacili Turke. Mi smo imali Beogradski sabor 1689. Arsine III. Čarnojevića i ja sam doneo dokumenta tog sabora iz Bečkog arhiva i objavio u Sorabisu prezali Irvase. Mi o tome nećemo da znamo ništa. Te privilegije koje smo dobili od Leopolda, cara Habsburškog, austrijskog, a zatim kod nekoliko sledećih careva koje su obnavljene, jer svaki car obnavlja ove privilegije, su bile fantastične. Niko od Raca i Srba nije bio kmet u Svetom rimskom carstvu Habsburškom. Mađari su bili kmetovi. Ne poštujemo i ne znam. Mi zlo se trudimo da uđemo u Evropu smo ušli sa Svetim rimskim i apostolskim carem Leopoldom 1689. Tako da ne baratamo ni osnovnim podacima da bi znali kultivisano da se ponašamo. Sad, sa Mađarima je to bilo vrlo genocidno. U srednjem veku od 1210. Imali smo saglasnost sa njihovim saborom. Posle Žičkog sabora Mađari su jednako saborovali. Sveti Sava je zaustavio invaziju kod manastira Kovilja ugarske vojske. Andriju, ugarskog kralja, je saborno kultivisao, sina mu izlečio, učinio čudo, o čemu pišu oba žitija Svetog Save i Dometijanovo i Teodosije. Teodosijevo nas Raca je bilo prekobrojnih u Ugarskoj. Stefan ili Sent Ištvan, ugarski kralj, 1003. 1033. umire. Kralj je bio od 1003. do 1033. jer nosio pravoslavnu krunu sa natpisom Vojko. Međutim, njegova žena je bila salzburška princeza i mislim da je Silvistar papa inicirao da se uđe u verski rat sa nama, šizmaticima, kako su nas nazivali. 11 manastira u Ugarskoj je bilo naših, a samo jedan papski. Zašto tvrdim da je, i to sam tvrdio na katedri za istoriju na Filozofskom u Novom Sadu, samo su šmrkali, nisu mogli da dobace, da je Sent Ištvanova kruna naša, pa papa je delio krune. A Sent Ištvanova kruna koja je sad u Beču je istočno pravoslavnog porekla, nije papska kruna. Tako da je naša Ćirilo-metodska arhijepiskopija u Vespremu na Balatonu obezbedila ugarsku krunu. Sveti Ćirilo i danas leži u
Rimu, u crkvi Svetog Klimenta. To je pre raskolno hrišćanstvo. I mi smo imali simbiozu svojevrsnu, međutim 1705. do 1711. počeo pohod Rakocijeve vojske protiv Rašana i Srba. Istrebljeni smo i na Balatonu, istrebljeni smo do Baje, a i u Baču i danas to i tvrđava, Ugri su spalili našu tvrđavu i napali nas žestoko. Uspeli smo da se odbranimo i opet smo odbranili Habsburšku krunu, jer Rakoci se bunio u osnovi protiv Habsburga i protiv nas. Košutla još 1848. kreće u nov pohod, ali Đorđe Stratimirović i naša pravoslavna crkva su, zahvaljujući i Vlasima koji su bili sa nama u istoj Karlovačkoj patrijaršiji, su potukli Košuta i njihovu bunu. Posle 100 godina ponovo jedan ciklus Horthy, admiral Horthy i ugarski, mađarski diktator je takođe krenuo u istrebljenje Rašana i Srba. To su čuveni pogromi o Božiću 42. godine. Tako da mi imamo negativne bilanse, a imamo i pozitivne bilanse. Pozitivni su bili ti rano srednjevekovni i jednostavno uživali smo ozbiljne privilegije i na Ugarskom dvoru, a i kod Habsburga, ali do danas to ne poštujemo i ne afirmišemo. To je naš problem. Sad, šta je znao Orban i šta je mogao Orban, ne znam, ali se vrlo kultivisano ponašao prema nama. I ja sam jako zadovoljan njegovom politikom koju je vodio. Mnogo je operativniji nego naša vlada bilo koja. Zašto? Uspeo je u ambiciji da povrati Fiumu, to jest rijeku za Ugre, da investira ozbiljan kapital na Jadranskom moru, da su izgradili oko rijeke svoje hotele i svoju investiciju, a želeo je da naftovod od rijeke dovede do Mađarske. I kada su Hrvati i Šiptari napravili pakt pre godinu dana, ja sam sugerisao, nikome ne sluša, da mi treba sa Orbanom da napravimo pakt. Na kraju krajeva da im obezbedimo, jer mi smo Ugrima oteli Fiumu za račun Hrvata, rijeku. Aleksandar Nikad kralj je čak ušao u rat sa svojom rođenom tetkom, italijanskom kraljicom, za Fiumu, ne bi li obezbedio Hrvatima. Nije uspeo u tome, ali su, eto, zahvaljujući Titu i svim našim nesuvislim poduhvatima, Hrvati došli do Fiume. Red bi bilo da se to vrati Mađarima, ukoliko su nam saveznici. Slavonija je naše istorijsko kraljevstvo, naša historiografija ne postoji, ali te stvari moraju da se znaju, pošto istorijsko pravo i vlasničko pravo čine međunarodno pravo. Slavonija je imala jednog jedinog kralja, a Krunovina je. Znači, trojedno kraljevstvo. Hrvatska ima Dalmaciju, ima Hrvatsku i ima Šlavoniju, kako je moj dede govorio. Jedini slavonski kralj je bio Vladislav Dragutinović, sin kralja Dragutina. I po tome su Krunovi. A i populacija naša je tamo većinska, ozbiljna, mnogo katoličana na silu, mnogo stradala, ali je naša. I Milošević, koji nikad nije biran u Erdutu, odnosno u Vukovaru, na Baniji, on je potpisao Erdutski sporazum, iako nije biran. Taj Erdutski sporazum nikad nije primenjen, jer je on proklamovao zajednicu srpskih opština u Slavoniji, na Baniji, u Republici Srpskoj krajini. To nikad nismo ni tražili. A posle su istu operaciju sproveli na Kosovu sa zajednicom srpskih opština koja nikad neće biti. Hoću da kažem da je sa Orbanom moglo i trebalo sarađivati, pa čak i u vojni savez, ako je to moguće, pošto je on bio u NATO-u, ali nezavisan, imao je i Trumpa u sebe. Mi tu ništa nismo uradili,
Sad ćemo vidjeti Mađara, vidjet ćemo kako ćemo sarađivati, valjda ćemo imati toliko pameti da izrazimo svoje interese i da se kultivišemo. A da vas pitam, što se tiče pretenzija Mađarske na Balkan, da li je to u smislu što se tiče kontrole nafte, na primjer sa MOL-om? Pojam Balkan, kad se protegne na celu Srbiju, Republiku Srpsku, to je samo turcizam koji su vladari u Ugarskoj, pa i u Austriji u 2 rata proklamovali, ne bili nas tučili. Leopoldovske privilegije su vrlo precizne. I mi nismo Balkan, ali se trudimo da budemo Balkan. Ponašamo se balkanski, ne evropski, diplomatski, ne, balkanski. Tako da čak i pojmove kad koristimo pogrešno. Balkan nije izvorište nafte. Jeste, 4 bušotine su kod Stiga. 4 naftna polja od Stiga do Dunava su otkrivena nedavno. Ali je zato Velebit, gde je Vučić imao intervenciju navodnog miniranja gasovoda, objavljeno 300 bušotina. Naftna polja postoje kod nas u Turi i Srbobranu do Mokrina. Mi nemamo bilans nafte, a imamo preko 5 miliona tona. Za razliku od Mađarske koja nema tu količinu nafte. Zašto bismo se mi prodavali? Zašto je to nama potrebno? Oni imaju svoju družbu sa Rusima pa ne kupu naftu. Zašto se mi podmećemo? Što mi hoćemo i ono malo što nam je preostalo od te koruptivne prodaje Koštunice, Velje Ilića i Tadića da uništimo? Zašto mi nemamo rentu na naše izvore? Crnci polude u Africi kad ne dobiju 20%, a mi nemamo ni 3%, nemamo bilans uopšte. Tako da ne znamo mi šta se sprema, ali ne čuvamo svoje. Nemamo bilanse. Mi imamo našu naftu. Recimo jedna digresija, ceo svet sad kuka, jel? Zbog Ormuza, da neće biti veštačkog đubreta i da će pasti poljoprivredna proizvodnja globalno. Pazi, molim te, a mi već skoro 40 godina imamo 2, može se reći 3 izuzetne azotare. Jedna je azotara u Subotici, druga u Pančevu, a treća je bila u Šapcu. Kako kad nismo imali gasov? Kad nismo kupovali gas? Odakle nama azotare? I elektranu i toplanu u Novom Sadu. Kako? Pa imali smo gas. Mi ga i danas imamo. Srbija gas nije prodat, ali nemaš bilans gasa. Bajatović tu nešto fingira, baš ga briga, ali šta radi država? Tako da mi sami sebe pljačkamo za nekakvu korupciju, jer to ne može biti ništa legalno, to se ne iznosi na berzu, o tome se ne zna, a u stvari smo prebogati. I kao pijan slon se ponašamo u staklarskoj radnji. Nas ne bi smeo da pogodi Ormuz, jer smo mi izvoznica nafte i gasa. Zašto? Pa imamo 5 miliona tona godišnje proizvodnje nafte, a 3 miliona troši Srbija. Halo, Dodik je mnogo bolje trgovao i sa Rusima i sa svojom naftom. On je ostao većinski vlasnik nafte u Republici Srpskoj, odnosno u BiH. A mi smo od većinskog ili 100% vlasništva sebe napravili porobljenim. I sad bi još da se porobljavamo i prodajemo, evo i ti to spominješ. A zašto bi mi to radili? Imamo tehnologiju, imamo 2 rafinerije, Novosadsku, Pančevačku, imamo azotare, imamo termoelektrane, ama nemamo pameti. To je naš problem. Ne trebaju nama Mađari u nama. A da vas pitam, da li je Orban ruski čovjek? Ne. Rusi imaju problem kad je završio NKVD svoju ideološku misiju ili odveo Sovjetski savez u propast, oni su izgubili inicijativu. Njih sad svako malo
nekakve obaveštajne službe raznih država buše i kontrolišu. Na tom prostoru nisu suvereni. Rusi ne kontrolišu ni svoj politički prostor, a kamoli, Ugarsku ili nas. Oni su samo tu kao figuracija. Mi smo oduševljeni Črnomirdinim i njegovim ambasadorom koji nam još uvek ambasadora presudio nam je Kosovo. Problem je do ruske obaveštajne službe, nacionalne obaveštajne. U vojnoj obaveštajnoj službi tu i tamo nešto uspevaju, ali ovo što bi se reklo KGB što im je bio, to je debakl, oni su nesposobni. A čekaj, ili mislite da oni uopšte nemaju više uticaj kao što su pre imali? Pa jel imaju? Prepoznali bismo. Gde se on to vidi? Ali, ja se izvinjam, ali kako kod nas uvek govore, ima ruski uticaj, ima zapadni uticaj, ne znam, imaju ovde špijune, agente. Pokrivamo zapadni uticaj, time ih ravnamo, a u stvari ruskog uticaja ne. Mi smo dobijali džentlmenske ponude, recimo, od Lukašenka, koji je po meni politički genije, čak mu i Trump čestitao rođendan sa tom tezom da je politički genije. U svoje vreme nam je nudio 3 S-300 u slobino vreme pre bombardovanja. Jednostavno ga je Slobo ignorisao, je bio agencije. A u naše vreme je nudio da Srbija uđe u saveznu državu Belorusija-Rusija. Ni zahvalili se nismo, ni komentarisali smo nismo. Mi smo, ajde kažem, nebeska Srbija, mistična, nekonzistentna, mi smo strašni. Pazi, kad je Černomirdin arbitrirao na Kosovu zajedno sa Ahtisarijem, njegov asistent je bio Bohcan Harčenko. Od tada do danas Bocan Harčenko. Šta je tu diplomatija i ruski uticaj? To su nebuloze. A dok je Sovjetski savez bio jak, koliko je on imao uticaj? Sovjetski savez je prema Srbima imao jedan veliki problem. Ja sam to u mom radskom tetralogu objavio. Aleksandar, nikad krunisani kralj, je bio petrogradski kadet. Petrograd je volio da se meša u srpske prilike, pa i kod atentata na Aleksandra Obrenovića, kome je Nikolaj Romanov bio kum. I sad da ne otvaram tu temu, Aleksandar, nikad krunisani kralj, posle revolucije u Sovjetskom savezu je da li svojevoljno, da li zahvaljujući jezuitima Korošecu, doveo iz Carigrada Belu gardu, doveo je, ali kao vojne formacije, ne kao one koji su dobili azil. Komanda je bila u Beloj crkvi i u Sremskim Karlovcima još stoji zgrada. Aleksandar, nikad krunisani kralj, je napravio raskol u Ruskoj crkvi u Karlovcima, je napravio zagraničnu crkvu rusku sa mitropolitom Hrapovickim. Staljin nas je osudio zbog toga kao hegemonista. Vrangel i Hrapovicki su predstavljali rusku carevinu. A Aleksandar, nezavršeni srednjoškolac, je sebe zamišljao, ili su ga jezuiti projektovali, pošto je bio pod velikom kontrolom od 914. od Korošeca, jezuite, i sad vredi o tome govoriti, ali otićemo daleko. On je sve to uradio, a Staljin ga je osudio kao hegemonista. Nas kao hegemonista. Mislim na Rašane i Srbe. I nikad nam to nije oprošteno. Ni danas nam nije oprošteno. A isto ta Kominterna je 37. godine priznala Slovence, Komunističku partiju Slovenije, 37. Komunističku partiju Hrvatske i imali smo Jugoslovensku komunističku partiju. Mi Srbi, Rašani, smo čisti pred istorijom. Mi nismo imali komunističku partiju i nismo imali revoluciju, o tome se ne uči ništa. Tek 1945. je napravljena
Komunistička partija Srbije. Znači, nismo učestvovali u revoluciji. Nad nama su izvršeni genocid. To je odluka Kominterna. Ta Kominternina odluka nije opozvana. Nikad. Koliko ustaše, toliko su napravili KGB-ovci. Ovi pametni momci sa Instituta za istorijske studije su istraživali masovne grobnice i popisanje egzekucije nad Srbima od 45. do 48. Tako da mi uopšte nismo u dobrim odnosima, osim što ima jedan moment jako dobar, ali mi nemamo diplomatiju. Dositej Obradović, genije i prvi popečitelj srpske škole i visoke škole, je imao u njegovim životu i priključenijima, izrijekom piše, imao je sabrata i u manastiru Novohopovo, zvao se Nika Putin. Nika Putin se spominje u životu i priključenija na 3 mesta. Ja sam dobio informacije da je, pošto su najviše Banaćani iz Zarada, Temišvara, ali i naši Bačvani, naša Turija postoji u Kirovogradskoj oblasti, Sentomaš i sada ti ne ređam, da je porodica Nike Putina krajem 18. veka, 1700. otišla za Rusiju. Izvesno predak Vladimira Vladimirovića Putina, a iako nije, sa Irinejim Bačkim, kad je bio u posjeti primjer od Vladimira Vladimirovića, trebao je prezentovati život i priključenije i zahtevati mnoge stvari od Putina. Ja sam pisao glavnokomandujućem pre 2 godine, tražeći da obezbedi obilazak naših grobalja i crkava. Recimo, Lugansk je imao sve srpske crkve, a u blizini Luganska su sačuvane crkve naših generala i kapetana. Groblje su sva sačuvane. Katarina, koju obožavamo, ona je prema nama bila istrebitelj. Proterala je 2 episkopa, kako piše Simeon Pirčević, i sveštenstvo sa obrazloženjem i mi smo pravoslavni kao i vi, nema potrebe da imate svoju crkvu. A imali smo potrebu. I otud i naše građevine, još neke postoje. Pošto je to bio front, ja sam pisao Vladimiru Vladimiroviću Putinu da, pošto sam zaštitar, to je moja struka, da obezbedi obilazak, ne možeš ići u zonu ratnu bez dozvole i obezbeđenja, da se snimi ono što je ostalo od naše kulturne baštine u Lugansku, u Donjecku. Bahmut je bio naše komandno mesto, a u Kirovogradskoj oblasti danas postoji moja Turija, postoji Sentomaš i to je jako zanimljivo. Pošto su naši Bačvani pa i Banaćani otišli 1751. Još se nije desio ustanak Košuta, Mađara, od kako smo i počeli priču. Pa je Srbobran bio Sentomač, to mu je staro ime, i to ime je preneto u Ukrajinu, Kirovogradsku oblast. Srbobran je postao tek 1848, znači 100 godina kasnije. To je naš kulturni prostor i naš verski prostor. I kad su komunisti sprovodili revoluciju, mi niti smo se ukrajinizirali, niti smo se ateizirali tamo. Mi smo ostali, stameni, i red bi bilo da Porfirije to zna, a ne zna, i da jedna naša komisija popiše naša duhovna i materijalna dobra, postoje crkve, imam snimke, postoje groblje. Čak sam sugerisao da kad Zelenski prodaje zemlju na Njujorškoj berzi, Srpska crkva kupi posede gde su naši solhozi, naša sela, jer je sad pravi trenutak, jednog dana će to biti basnoslovno bogatstvo, a tako možemo da odbranimo svoje biće, Krajišku, i Vojvodina Srpska je krajina.
a i cela krajina. Tako da, znaš, nemanje konstitucije i nemanje pameti i diplomatičnosti može samo da nas košta. Da, a da vas pitam, na primjer, ta Kominterna, je li ona buši samo male te države? Da li ona pokušava da buši i ove veće države? Ne, pa to je ta njihova ideja revolucije. Oni su izbušeni, Rusi su izbušeni Kominternom. Nemački oficir Prvog svetskog rata Žare Dimić iz Karlovaca je objavio fotografiju i njega, a i voza koji je Lenjinu obezbedio zlato da stigne u Petrograd iza leđa fronta i da napravi revoluciju. U tom je učestvovao oficir Nemac iz Karlovaca koji je posle do kraja života se bavio iz hobija slikarstvom. Tako da Rusija je izbušena revoluciju, a nije Amerika, a nije ni Švajcarska, a Nemačka nije uspela, zamalo je moglo da se desi. Ali tamo su pre Hitlera uspeli da Klaru Cetkin, Rozu Luksemburg i te navodne revolucionare, agenturu rasteraju. A da li se zna tačno, recimo, koliko su Stalin i Lenin likvidirali tamo Rusa? Od prilike koliko i drugi svetski rat. Možda čak i do 40 miliona. Ali koliko je ta pipa, ti kanali Kominterne bili moćni na račun nas, pa i Srba i Rusa. Autentično svedoči jedan moj poznanik iz Gardinovaca. Gardinovci su selo na Dunavu, kod Kovilja. Bilo je vojničko selo, kao sva naša sela, sa privilegijama, sa obavezom ratovanja za carevinu. I Kominterna je našla 3 ribara koja je organizovala u komunističku partiju i dala dukate da kupe vršalicu. Nekad se pšenica kosila pa donosila kući, denula u kamare i onda je vršalica išla od kuće do kuće sa ekipom 20-ak i nešto radnika koji su obsluživali tu mašinu. Obaveza im je bila, pošto su bili sirotinje komunisti, da kad dođu u gazdačku avliju i razvrše kamaru, stupe u štrajk da bi žito zakisnulo i da se pravi revolucionarno raspoloženje. Dotle je išla Kominterna. Da ne pričamo o istorijskim likovima, revolucijom i onim što su činili neposredno. Ovo je jedna ilustracija moći i sve prisutnosti Kominterne. Eto, dali ste na tom jako zanimljivom primjeru, u stvari, kakav je mentalni sklop uopšte tih ljudi? Pa to su ljudi koji nemaju mentalnog sklopa, oni ne pripadaju ni jednom staležu. Bilo je kao Koča Popović, čovek gornjih staleža koji postaje revolucionar i likvidator za račun revolucije. Nije to mentalni sklop, to je ideološki sklop. To je nešto najstrašnije iz čega se nije Rusija iskoprcala, a nismo ni mi. Da budem vrlo ilustrativan. Tolike demonstracije Gruhonjića, rektora Beogradskog univerziteta, čoveka nekompetentnog, da ide ulicom, a kamoli da bude rektor. A recimo niko ne potražuje imovinu Luke Ćelovića, koju je ostavio testamentarno Beogradskom univerzitetu. Nije mogao Novosadskom, nije postao. A to je ceo centar Beograda, sve sa pijacom do evo sad, vodenog Beograda. Sve to bilo vlasništvo Beogradskog univerziteta. Luka Ćelović je sve to ostavio. Univerzitet je rentirao, bio je 6. po bogatstvu u Evropi. Oni to ne znaju da traže. Oni su još uvek komunistički profesori, pa i rektori, i dekani. Njima je važnija ideologija Kominterne nego vlasništvo i eto, ono što jeste autonomija univerziteta.
Sad Porfirije hoće da pravi univerzitet. To je opet ideologija. Irine Bulović, koji se naravno nije pitao, jer nije kanonski episkop na Kosovu, ali Porfirije jeste, i je zagovarao da ako i Šiptari pripoje Kosovo Albaniji, to srpsku crkvu neće pogoditi, pošto ona autonomno postoji. Evo im sad priprema za autonomni univerzitet Srpske crkve. To je suicid. To ne da ne valja, ne da ne sme da se kaže, a oni su to rekli. Jer odvajanje crkve od naroda, crkva postaje koruptivna družina. Narod je živa crkva. Naravno da je to Tito i Kominterna sredili još 1943. Rasturili su našu Svetosavsku srpsku crkvu. Kako? Pa tako što su izmenili statut Srpske crkve i dozvolili da crkveni odbori više ne budu vlasnici crkvene imovine u parohiji. Stari statut takozvane naše raskolničke crkve je obezbedio da laici, članovi crkve, budu većinski u crkvenim odborima. Znači, statut Srpske crkve do 1947. je garantovao da je narod živa crkva, odnosno da u crkveni odbor za jedan barem više ulazi običan vernik u odnosu na hijerarhiju crkve. Pa su još 1957. jednom menjali, oduzimali imovinu crkve, što je srećom vraćeno i to u skladu s Dušanovim zakonikom, ali to je velika tema opet. Hoću da ti kažem da ovog trenutka kad Porfirije zagovara Beogradski univerzitet Srpske pravoslavne crkve, on ne kaže ceo Beogradski univerzitet. Jer on jeste ceo Srpske pravoslavne crkve, već separatno neko čudo koje on smišlja sa Irinejem Bačkom Bulovićem. To je strašno. Umesto da se zalaži da se brišu te amandmanske izmene Titove 47-57 i vrati se objektivno jedinstvo, osim liturgijsko. Pavle je napravio liturgijsko jedinstvo sa Srpskom crkvom, ali ne i imovinsko i statutarno. Umesto to da traži Porfirije i cela Srpska crkva i jedinstven Beogradski univerzitet sa Srpskom crkvom, mi ćemo dobiti jedan kominternovski univerzitet. Svi naši nonsensi su strašni. To sam teo da ti kažem. Ne treba se bojati Mađara, treba se bojati nas. Pa da, mi smo sami sebi najveći neprijatelji, definitivno. Apsolutno. Ja se izvinjam da vas pitam, evo, naravno, pričat ćemo o svim tim temama, a što se tiče Evrope, mnogi sada već pominju da će sledeći možda neki ozbiljan sukob da se preliju u Evropu, u smislu da će migranti biti taj problem. Pa šta mislite, pogotovo Francuska i Nemačka da su u velikim problemima, pa čak i Engleska? Pravo da ti kažem, ja mislim da oni to i treba da pojedu, kao žuti mravi. Ta katolička Evropa, koju je Hitler napravio 1942. godine, pa su je obnovili 1953. Mi nemamo saglasje sa šitima i sunitima, oni su prema nama bili genocidni u Bosni, više od 20 sela naseljenih iranskim fundamentalistima koji su fudbal igrali sa srpskim glavama. Oni su naši genetski neprijatelji, ali nemam ništa protiv da treći put Beču osvoje Turci. Već su ga osvojili. Socijalna davanja, natalitet, kako u Minhenu, tako u Beču. Oni su završili svoju misiju, ali ovog puta nema Rašana i Srba da ih brani. I ne treba da ih neki poet. Evo, u Londonu Farage, ja sumnjam da je on katolika. Ne, Farage je sad dobio ove lokalne izbore. Sadašnji premijer Britanije, sumnjam, ova troje pre toga, onaj iz koje Indus je bio premijer, oni su svi katolici. Zato Britanija nije mogla da ispliva od naplave fundamentalizma muslimanskog
A da li su Englezi svesni tih problema, šta mislite? Sad jesu, zato sam spomenuo Paraža, zato je dobio lokalne izbore. Svestan je onaj koji mora da bude svestan, a to je kralj, mi ga zovemo Charles III, on je Karlo III, Rusi ga tako i zovu. Sa ovom misijom u Americi on je podigao Anglikansku crkvu i koja je vladala Severnom Amerikom od uvek. Tako je i nastala Severna Amerika. Naravno i oni su ratovali među sobom, Amerikanci i Englezi. I sad ova Charlesova intervencija je bila da se podiže ta Anglikanska Amerika. Biden je katolik bio i sad je i otvorio je granice da iz Južne Amerike, koja je sva katolička, uđe na desetine miliona katolika. Da se poremeti u Americi ravnoteža. Time su jezuite vodile rat za ceo kontinent, Severnu Ameriku. Trump, koji nije bio na vlasti kad je Elizabeta II preminula, ali je bio u protokolu na njenoj sahrani, je dobio prvi intervju onda od CNN-a koji je neprijateljski nastavljen prema njemu, a posle je i triumfovao otud proterivanje svih naplavina Južne Amerike u Americi, već vraćanje u ravnotežu Anglikanske Amerike, odnosno na katoliku. Ja se izvinjam, zar Trump nije evangelista? Pa to je, kako nije? On je pripadnik engleske crkve, Anglikanac. To je isto što i Charles je prvosveštenik te crkve. Mi o tom ne razmišljamo. I Elizabeta je bila prvosveštenica. Charles je sad, eto, kod njih moguće za Kanterberijsku nadbiskupiju postavio ženu. Zašto? Ne znam, to mu je po meni pogrešan potez. Ali se Amerika bori za Anglikansku Ameriku, a protiv katoličke. Zato i sukob Trumpa sa novim rimskim papom glavom. I to ošter sukob, jer ovo je katolik, glav, prvi katolik, a ovo je Anglikanac. To mi ne vidimo. I ne vidimo zašto je cela Evropa u ratu sa Rusima u Ukrajini. Zato što je katolička, to je borba za sledeći kontinent, evropski katolički kontinent. Rusi nemaju odgovor, mada su održali crkveni sabor 2007. godine, ujedinili rusku zagraničnu i svoju moskovsku patrijaršiju, ali ona osim trupnih sveštenika i akcije koju ima ruska moskovska patrijaršija kod praznovanja različitih praznika i različitih događaja, ne preduzima ništa. Ona ne vodi diplomatiju Rusije, niti obaveštene poslove, to ne radi ruska crkva. Još uvek je zabranjeno od komunističke partije i Kominterna. Tako da tek oni su u knockdownu, a o nama da ne pričamo. Nama tek pršljaju po glavi. Nemamo crkveno-narodnog sabora, nemamo pameti i ne možemo se otrešiti ta dva člana koje je Tito propisao. I nemamo ni jednog saveznika. A ne tražimo. I imamo saveznika, to je Lukašenko. Ja sam bio na jednom naučnom skupu u Minsku, ima sad već 10 više godina. Ja sam oduševljen tom državom. Tom vrednoćem naroda koji silazi u metro i žuri na posao, tim izgledima fasada, industrije. I takav čovjek nam nudi da stupimo u saveznu državu sa Belorusijom i Rusijom. A ono što je meni bilo naročito interesantno u Belorusiji, mnogi Belorusi imaju naša prezime. Konkretno, jedan je bio Stepanović, oni nemaju Ć, akademik, pa sam ga ja na naučnom skupu u Obrijanskom kraju u Novozbikovu malko
Rešeto i onda išao na televiziju oko te teme jezika, pokušali su da kao u Ukrajini smisle beloruski jezik, separatni jezik. Ja sam ušao u polemiku sa tim Stepanovićem. Pitao sam ga kojim jezikom on sad govori kad ga ja razumem, a ja nisam učio beloruski, samo ruski. I kako to može da se kaže australijanski engleski, američki engleski? Pa kaže ne može. Pa kako ne može onda na pol kontinenta? Može ruski, beloruski, ukrajinski, ratski. Kako to može? A ovde na 3 kontinenta ne može. Mora jedan. Ću ti kažem da je taj naš intelekt okoštali ideološki, komunistički vrlo opasan. A recimo upoznao sam Martinovića koji je u arhivu njihove duhovne akademije radio na svim časopisima koje su skupljali po svetu koje kakvih sekti. A on neće da bude Srbin, on je Martinović, a nije Srbin. Mi smo isto, mi Belorusi, i antropološki smo isto, i kulturološki isto. Jer ti kad poješeš konja na ovom Bečeju i kreneš na sever, imaš samo negde na obroncima Karpata da pređeš Tisu što može konj da uradi. Nemaš prepreke, mi smo jedan prostor. I samo slušaj njihova prezimena, skroz su Naška, što bi se rekao, ili Likovska. Ja se izvinjavam, da li možemo da napravimo savez, recimo, kao što je bilo za vreme Kraljevine Jugoslavije, ona mala Atanta, na primjer, sa Češkom, ne znam, nija, Slovačkom, Poljskom, ili to je izvodljivo, na primjer, tako nešto? Pa jeste, ali nam se obio o glavu. I Atanta nam se obila o glavu. Mislim, zašto bi pravio sa nekim ko nije istog religijskog ili etničkog porekla? Što bi ti to radio? Pa možda zbog interesa. Pa koji mi imamo interes? Pa treba da ga napravimo. Šta je srpski i rašanski interes? Ajde, jel možda ga definiš? Pa nemamo interes, to je problem. Pa onda ne možeš da praviš ni savjet. Ali možeš da prihvatiš ponudu koju je dao Lukašenko. Bilo bi savršeno. Nije Trump džabe njemu čestito. A sa Grčkom i Rumunijom, na primjer? Pa tu uvek imamo cene da plaćamo. Njima uvek treba nešto od nas. A od njih ništa dobiti nećemo. Mislim, to nije istorija baš toliko glupa. Ona je ipak majka nauke. Tako da... Pa nije nam baš ni lako, gospodine Paroški. Pa nije nam ni teško. Sad da ti kažem, ja sam to objavio materijalnim tragovima duhovnog nasleđa. Komparirao sam Srbiju, Holandiju i Belgiju. Apropo te floskule, mi smo mali. Vidi, Srbija ima 87.000 kvadratnih kilometara. Sa Kosovom, naravno. I nema 8 miliona stanovnika. Holandija ima 17 miliona stanovnika, ali 41.000 kvadratnih kilometara. A Belgija ima koliko i Vojvodina. 25 do 30 hiljada kvadratnih kilometara i 11 miliona stanovnika. Sa Republikom Srpskom dobijamo još 20.000 kvadratnih kilometara. S Republikom Srpskom krajinom još 15.000 kvadratnih. Mi smo 3 puta veći od Holandije, 4 puta veći od Belgije, a imamo pamet neproporcionalan tom parametru. Tako da mi, ne znam šta da kažem, ja sam jako rezigniran. Svo školstvo, svi ćaci, sav Gruhonjićev trud da nas satera u kupleraji i kafiće u srpskim crkvama, sve se to isplati, a gde se mi snalazimo, gde je naš interes. Tako da, veliki je problem koji sad živimo. 5 rudnika, zlata, bakra, svega drugog, a nijedan bilans nema.
Kinezi se hvale da imaju 2 rudnika po 1.500 tona zlata. Ja tvrdim da je jedan naš, jer bor, majdanpek, čuharka, peku, sve ovo što imamo na Crnom vrhu, kod Žagobice, lece koje je još uvek naše pod prirodnom upravom, mi ne bilansiramo. A oni nose koncentrat. Zašto? Pa zato što pored zlata, to smo još kad god učili, ide i iridijum, ide platina, idu svi najplemenitiji, najkvalitetniji minerali oko koga sad svet ratuje. A gde su naši bilansi? Mi smo u ozbiljnom minusu, gospodine Paroški, ali ozbiljno. Ne. Mi smo u ozbiljnom ludilu. Nijedna zemlja na svetu ne dozvoljava izvoz zlata. I mi bi morali Siđin pretvoriti u Siđin Srbije. To se radi jednim aktom. Bilans mora biti ovde. A ko to da uradi? Ana Brnabić, Vučić. Ko? Mislim, nemamo pravo da kidamo ugovore, ali možemo da damo interpretaciju ovako kako sam ti sad rekao. Okej. Bor je 1000 godina bio izvorište našeg zlata, naravno i Majdanpek, jer je bilo na otvorenom u peku, kupilo se, na otvorenom, nije se ni rudarilo se od srednjeg veka na rudniku. Ali zato mu i ime. Ali sad ne rudarimo. Ko rudari? Kinezi. To su naše bilansi. Onda ne možeš ni savezništvo da. Pa da, jasno. Čim, kako, ko? Gde je srpska vojska? Mi imamo vojsku, teritorijalnu odbranu, vojsku Srbije, ne srpsku vojsku. Mi smo mali miševi. A da vas pitam samo oko Amerike, ovo na Bliskom istoku, da li smatrate da je američka intervencija tamo bila neuspešna? Nije bila neuspešna. Trump je ostvario ogromne prihode u nafti. Sa Venezuelom je to uradio elegantno. Ja mislim da će jednog dana Madura, jer on je Jevrin, pustiti, ali je operacija vraćanja venezuelanske najveće rezerve nafte na svetu obavljena elegantno. Platili su Kubanci samo. Ovde je naišao na tvrd orah, naišao je na Persiju, koju je Aleksandar Makedonski jedini u istoriji uspeo da pobedi, ali kako? Aleksandar Makedonski nije, osim Darija koga je ubio u bici, nije rušio poredak Persije. Naprotiv, oženio je Darijevu ćerku. Trump nije došao da ženi, već da likvidira, tu je pogrešio. Persiju ne možeš likvidirati. Može da nestane, ne daj Bože, atomskog rata, ali likvidirati ne možeš. Niko nikad nije mogao. Ono što ja govorim, ali opet ko mene sluša, jel? Naši stvarni saveznici su samo Jevreji. Ne postoji u istoriji moment kad je Srbin iskopao grob Jevreja. I ne postoji moment kad je Jevrej iskopao grob Srbin. Netanjahu govori o našem više hiljadogodišnjem zajedničkom životu ili suživotu. Mi ne tražimo naš manastir Arhangela Mihajla s 200 ćelija u Jerusalimu. Održao ga samo jedna ženska osoba. Mi ne tražimo u manastiru Svetog Save prvosvećenog Titoriju našeg Svetog Save. Mi ništa ne tražimo. Mi samo kukamo, lupetamo. Uspeli smo da Zemun 1, Zemun 2 devastiramo. Jer Šapić, ja sam mu se čudio, to je po nečijem diktatu, sklonio Hitlerov most i 42. godine, kojim su 8000 Jevreja iz Beograda doterani na sajmište, a odatle likvidirani. Sini Srbi, naravno, od Kozare, Srema, redom, isto na tom sajmištu 1, sajmištu 2. Postoje 2 originalna paviljona, ako nije Šapica srušio, češki i mađarski, gde je Hadž Amin bin Husein, komandant Hadžar divizije, klao nas Srbe. Jevreji su već bili očišćeni na Jabuci, streljani kod Pančeva iz sajmišta.
8.000 Jevreja. Šapić i Vučić su sklonili taj Hitlerov most, a šta je tu nonsens? Ja sam bio 2 puta jedini kandidat koji ispunjava uslove konkursa za direktora Narodnog muzeja u Beogradu. Naravno da me nije imenovala ni Maja Gojković, ni Selaković. Ja sam objašnjavao da Zemun 1 i Zemun 2, pošto postoje originalni artefakti, pošto i originalni paviljoni genocidni, moraju biti prezentovani kao Ošvejcim, kao Auschwitz. Nije to dopralo ni do kog osim do Maje koja je srećno okrečila kulu na Starom sajmištu da ukloni krvave tragove, jer sad to genetika uzme pa dekodira ko je tu bio likvidiran, a onda su sklonili Hitlerov most. Šta je nonsens, šta je tragedija, šta je nesuvislost? Pa u Izraelu nema ni jedan logor jevrejski. Jevreji nisu živjeli u Izraelu do 1948. godine. A Sajmište je najbliži logor jevrejstva. I mi smo to dozvolili da nedotupavci za račun Hrvatske ložili Bertelskoj vlade i Beogradu. Sad to čiste. Zgranut sam, pametna deca su s razlogom demonstrirala most ostaje, ali čudim se Šapiću da je toliko bio ucenjen, sebi dozvolio da izvrši nesuvisao poduhvat. Šta znači? Nije mogao most pred Mostara, pa kako su na Adi napravili most na 200 metara od Gazele. Tako da ne postoji moment za koji možemo da se uhvatimo, pa tako i savezništvo ne možemo. Mi bi sutra trebali sa Netanjahom da pravimo savez i sa Belorusijom. Ko će to da obavi? Šutanovac? Ana Brnabić? Vučić? Ko? Šapić? Ko? Tako da treba da rodimo jednog paraža u Srbiji. Ja ne znam da li ćemo to uspeti. Ne znam. Evo, Englezi su uspeli. Započela je era paražove vlasti u Engleskoj. Nama to još ne dolazi do pameti. Verovatno nam i ne treba. A da vas pitam samo oko ovih planova Amerike, zašto je Monroeova doktrina sprovedena kada je Trump došao na vlast? Zašto recimo Biden nije sproveo tu doktrinu? Zato što je bio katolik, to sam ti objašnjavao. Biden je katolik. A ovaj anglikanac, protestant. I on uređuje odnose onako kako je... znači imaju drugačije ideološke pravce. I interese. Tako je Hitlerova Evropa iz 1942. ujedinjena sad ponovo u ovoj Evropskoj uniji. I samo Britanija, Nedićeva Srbija i Grčka nisu bili u Evropskoj uniji. Hitlerov. Sad se jako trudimo da uđemo u Hitlerovu Evropsku uniju. To nam je tako nužno. A gospodine Paroški, da vas pitam, recimo, zašto se kod nas u medijima uopšte ne govori pozitivno o Brenovićima, nego se samo glorifikuju Karađorđevići? Zato što su bankroti i propali. I zato što smo imali tu ludu ideju koju je jezuita Korošec instalisao preko nekrunisanog Aleksandra. Pa i Čapere. Ja sam u jednom intervju to pokušao da objasnim, malo je komplikovano, pa ću ponoviti celu priču. Sa zaštitom spomenika kulture smo bili na ekskursiji između ostalog u Alba Juliji, to je stolni Beograd u Vlaškoj. Vlaška Moldavi tamo, Alba Julija. I u tvrđavi Alba Julija imaš centralni objekat je pravoslavna crkva. A sa desne strane kad ulaziš je katedrala gde je naš Sibinje i Janko sahranjen. Tamo mu se nalazi grob. On je preverio posle Hunjak Januš. I sad ne davim ja prvi put čujem od vodiča da dalje stric, dalje brat naše kraljice Marije, kako je zovu
Mariare Sigmaringen Hohenzollern prilikom krunisanja za rumunskog kralja je sam sebi stavio krunu na glavu. Jer nije želeo da ga miropomaže rumunski pravoslavni patrijarh. Automatski bi postao pravoslavan kralj. I on je sebe krunisao. U svoje vreme Politika je meni objavila samo 2 antrofile, ovako mala teksta. Ja sam čestitao Tuđmanu, a Politika objavila kad je digao spomenik Banu Jelačiću u Zagrebu. Zašto? Ban Jelačić, rođen u Petrovaradinu, je svojevoljno, kad je dobio gramatu od Franca Josipa, kao i naš vojvoda Šupljika srpske Vojvodine, pozvao patrijarha Rajačića da ga ustoliči. Automatski, kod ustoličenja Bana Jelačića, potvrđeno je njegovo pravoslavlje, jer ga je patrijarh srpski miropomazao. Proverio sam kod našeg najvećeg kanoniste Atanasija Jeftića, da li može da činodejstvuje srpski patrijarh i da miropomaže, a da taj ne postaje pravoslavni. Kaže, ne može. Kad sam se sreo sa samokrunisanjem Sigmaringen Hohenzollern u Beogradu, Alba Juli, tom Beogradu, počeo sam da istražujem krunisanje Čaperino 1904. Petra I. Karađorđevića. I zaprepastio sam se. Mi znamo za snimak gde husari vode belca sa krunisanim kraljem ispod Saborne crkve u Beogradu, a nikad niko nije pokazao krunisanje, obred krunisanja Čapere. Jedva jednom sam naišao, čak nema ni na Google, gde Čapera sam sebi stavlja krunu. I on je bio katolik. Zašto? Pa bio je oficir, osim legije stranaca, dobio je i čin u Francuskoj. Francuska je bila ekskluzivna katolička zemlja, to je tako uradio, a onda nam je stigao Korošec. Kao jezuita, konkordat sa Vatikanom je potpisan u Srbiji 1914. Šta sadrži konkordat? Konkordat sadrži obavezu da ako iz mešanog braka se rađaju deca, deca moraju biti katolici. Od 1914. Korošec je bio sa Aleksandrom, da li u prijateljskim, da li u ljubavnim odnosima. Jezuite se inače ne žene. A ovo što je sad popularno i do olimpijade stiglo, to je bio osnovni odnos. Kad je vojvoda Mišić sa 400.000 vojske pripremio treći front kod Pećke patrijaršije u Peći za odbranu Kraljevine Srbije, opet jedan nonsens ili jedna laž ili prićutkivanje istine. Srpska vojska je 1912. od Turaka osvojila deo albanske obale. Jednostavno nije bilo albansko, već srpsko. Tursko pa srpsko. Kralj Nikola je uspeo 14. godine da osvoji Skadar. Iako ruski car Nikolaj Romanov je zahtevao povlačenje, Nikola mu je odgovorio, pa Albance nemaju državu, od koga mi da se povlačimo ili zašto da ne uzmemo turski Skadar. Taj Korošec i Čapera i Aleksandar su naredili da se ne pravi treći front kod Pećke patrijaršije. Iako smo imali 400.000 vojske pod Mišićevom komandom, koliko su imali i Austro-Ugari i Bugari zajedno u Srbiji. Već su naterali narod i vojsku na povlačenje preko Prokletija, a imali smo i Valonu i Drač u svom posedu, srpske vojske. Imali smo londonski ugovor 1915. godine. Prepolovila se populacija, pola su pojedeni u snegu od strane Albanaca
na Prokletijama. Već tada Cvić 1908. na jednoj skupštini kola srpskih sestara je govorio da smo mi Panonci i Moravci odurni, a da su Hrvati i Slovenci braća. On je bio predsjednik Akademije nauka, tek toliko o Akademiji nauka. Mi smo za račun Korošeca koji se svetio za atentat na Ferdinanda izgubili 50% populacije. Nažalost, i Stepa Stepanović je urgirao kod Mišića da posluša komandu Čapere Aleksandra Korošeca o povlačenju preko Prokletija. To naša istorija neće da kaže. To neće da se zna. A isti taj Korošec je 1. decembra 18. krstio kraljevstvo Slovenaca, Hrvata i Srba. U Srbiji nije živio ni jedan Slovenac, možda samo ribnikari koji su postali pravoslavni. Sad šta je istina ili šta je suština? Ja se zahvaljujem Vojislavu Šešelju, koji nije moj istomišljenik, ali koji kao malteški vitez Vatikana, imaš na uglu, dobija lentu u Vatikanu, saopšti ponekad jako važne stvari. Vojislav Šešelj je pre nepunih 2-3 meseca izneo jednu veliku istinu. Da je Puniša Račić pucao na braću Radića i Hrvatsku seljačku stranku u Skupštini, tako što je to sve prethodno dogovoreno sa nekrunisanim Aleksandrom i Korošecem 29. godine. To je Šešelj rekao. Šta je dokaz? Dokaz je da nijedan Korošecev poslanik taj dan nije sedio na svom mestu u Skupštini iza Hrvatske seljačke stranke da ne bi slučajno bili likvidirani. Atentat je bio planiran, ne bi se uvela diktatura i Jugoslavija privodila kraju. Zašto mi to ne znamo? Tako da te tragične, katastrofalne, tajne, a nisu tajne, već jednostavno nedostatak informacija, nas može da uništi. Što se tiče Obrenovića, zašto oni nisu glorifikovani u medijima? A nisu zbog dovođenja Čapere 904. godine. Oni su mučenici, jer mučenik se pokaže, to je mučenička dinastija. Ja sam kod opet mučenika Irineja patrijarha išao sa jednom delegacijom tražeći, kad je Porfirije bio u komisiji za Stepincevu inauguraciju kao blaženog, da Irinej saborno proglasi Obrenovića kao mučenik. Znao sam Irineja još dok je bio niški episkop i sa vladikom Savom Šumadijskim sam ga posećivao. Jako nas je lepo primio, par sati smo imali razgovora i ja sam insistirao da kad već Porfirije asistira Stepincu, da on proglasi Obrenovića za mučenike, jer oni i jesu mučenici. Miloš proteran 19 godina, Mihajlo ubijen, Milan Kralj proteran, Aleksandar sa 26 godina ubijen zajedno sa kraljicom Dragom. A Miloš je obnovio 237 crkava i manastira. A sabornu crkvu u Beogradu je izgradio Miloš i završio Mihajlo, obojica su sahranjeni u sabornici u Beogradu. To što Obrenovići nisu sveti odgovor je samo Korošec. Nema drugog odgovora. I konkordati, ovaj drugi navodno nije prošao, 6 patrijaraha je ovatrovano posle Jugoslovenskog konkordata, koji je usvojen, a nije ratifikovan, dok je ona iz 1914. Kraljevine Srbije ratifikovan. Sad, ono što je vrlo važno, a opet mi glavinjamo, konkordat iz 1914. se nije odnosio na nas Prečane. Mi nismo bili u toj državi Čaperinoj 14. godine. Ali se odnosi na privilegije
naše. Novi Sad je 1748. kupio e-libertaciju za 8.000 zlatnih krajinskih forinti od Marije Terezije. Ja sam sve to objavio i čestito sam papi Franji kod inauguracije sve molbom da poštuje to što je kanonski kupljeno, a nije prodato, ono je važeće i danas. 8.000 rajinskih forinti je platio Novi Sad i postao je slobodna varoš koja ima predstavnike u Ugarskom parlamentu, što će dovesti i do sukoba sa Košutom 100 godina kasnije. Da bi me razumeo koliko je to značajno, 1748. nije bilo Francuske revolucije. Trebalo je Francuzima još 40 godina, 1779. su imali revoluciju. A mi smo kupili svu slobodu, svi raci u Novom Sadu su bili slobodni i imali smo ravnopravnost katoličke i pravoslavne liturgije. 1749. je to kupio Sombor, pa onda Mitrovica, Pančevo, Vršac i Karlovci. Ja sam njegove svetosti Franji ukazao na taj moment i molio ga da poštuje ono što je naše pravo. Sad, u integrisanoj Srbiji to može da abolira celo srpstvo i srpsku crkvu. Smo mi jedinstvena crkva. Sve sa Karlovačkom patrijaršijom, ali i Beogradskom, odnosno Pećkom patrijaršijom, gde je izvoleo Porfirije konačno da čima dejstvo. Ali mi to moramo znati. Ja ne znam da li je Toma Nikolić to znao kad je bio na inauguraciji pape Franje, blaženo počivšeg, ali sam ja znao i objavio sam. Sorabi su prezeli Irmas i dobio odgovor papskog nuncija. Ali to nije uzeto za dobro kad sam bio jedini kandidat koji ispunjava uslove za direktora Narodnog muzeja u Beogradu. Nije mi to uzeto. Jer Hrvatska loža Libertas koja vlada i Novim Sadom i Beogradom, naravno da ne misli da sam ja dobronameran. A oni vladaju. Gospodine Paroški, mnogo vam hvala na ovom intervju, kao uvek veliko zadovoljstvo što ste pričali za moj kanal. Pa evo i meni je zadovoljstvo.